وبه نستعين في أمور الدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله. ما بعد, السلام عليكم. Dari naisip kita niyo waktu ini, na sinari, makita niyo kanya, Allah Ta'ala, merupakan tentang na magbing datakatot kanyang kataning karyawan, isa kita niyo ito kayaw. Sin uno-uno na kamu inyan ay natuhan na ito kapulala ni sa taksin niya. In waktu, mayroong at ito pagdal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bini'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa hum wa ma hum minha bimukhrijin. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kawiaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu harin din nasadya in abutan sin suarain. Ada puning ganap pangadjian. Yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat ikakapatan taglima pa ayat ikakapatan tagsiyam. In ayat nasabut Suratul Hijr. Mga kakasi sin Allah Ta'ala, di ayat ini pagpakuyag sin Allah Ta'ala
ha mga kakahinang sin bariman usog, iwan bariman babae. Kakuyaran kanila dunya, iwan kakuyaran kanila hadlaw akhirat. Mga anak po, bang inalta sinta o kakuyaran niya pila kibambulawan, labing kuyag. Labing karayawan kuyag. Yan ughara sinallahu subhanahu wa ta'ala kaniya. Ada puning kuyag pangalta, magtaod, iwan magtiyo-tiyo. Ada puning kuyag pagkaon, ada kala masarap, ada kala bukon. Ada kala way, malaingkan. Ing kakuyagan ni anughara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pajantung niya, pasuara niya, papito ang gautabaran niya, hikasanyang hingkabuhi niya, iwan ikasanyang hingkabuhi, dahil dia dunya dahon pakamatay. Mga anak ka po, tayong huwan na to, bangunin kakuyagan yan. Palman si mahasut si mahatinging, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sa bunal tuod palman sinallahu ta'ala, in mga sila usugiban bagay, nagmabuka sila patuhan, hinang nila indaakan, kabayaan sintuhan, halawm ku giwan kuyang, inda akan wajib, sindumiwan sinadlaw, inda mikyanin tapi sin wajib sunnat, iukan sila bihandag bus, iwan tiang kisan nila inliangan, dumiwan sinadlaw, kalna buka nila, hamul ka sinallahu subhanahu wa ta'ala, lahum pil akhirah, aung kanila tiyataw sintuhan adlaw akhirat. Labih lain sinlialawag si manusia di dunya, naglalawag pagpaiguan, naglalawag pagpasyalan, naglalawag pag-istambayan, naglalawag pag-iinuman, naglalawag pagkakaunan. Biyayta sinallahu ta'ala yung mga sila ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Pagka nila hinanging kabayaan sintuhan, yammalan sinatay nila, yammalan sinsuara nila, yammalan simpituang gautabaran nila, wala sila nang lamud ha mga tao. Nanay kuriri nga kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Buat malaingkan gaman sila nakataabit. Pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In sila ini, parman sinallahu ta'ala, pasannangun namo. Kakausan sintuhan magpasanyang. Pasannangun namo diha dunya. Aula-aula na pasannangun namo hadlaw akhirat. Biya din sanyang nila hadlaw akhirat. Udkhuluha bisalamin aminin. Pasurun sila sulga. Welcomeun sila. Yasaddiyahan sila. Tin unu-unu na. Karayawan wala hiyarihi di hadunya. Tiyatagama kanila hadlaw kana. Mga anak po, hindi ka to tanyusin to na dunya pagsawsawhan, minitanda pasaw na.
in haadlaw akhirat. In tiyataka masinallahu ta'ala naimun mukim. Nikmat di magkuntayin dayaw niya. Hindi hadunya ubos mapasu, ubos mahagot, ubos mataod, ubos tiyo-tiyo. Aon pa masaway na. Dahil nga sabab yan. Imbar iman usug, iban bar iman babae. Piyagsaddiyahan nila. Sababin dunya, haupo-haupo din waktu na to di. Aula-aula na in ummat haulihan, way mabut kanila umulang ibutahon. Inta asanda hangga tahun. Bangkaw miabot hangga tahun, biadagbos magmasakal ng taubuhi. Biadagbos manghilumi na in taubuhi. Dahil nga sabab yan, imbar iman usog, ibambar iman babae. Dahil nga katikmil, kaakilvalid nila, piyagsaddihan nila yung paghula-hula marayaw hadunya. Iusal nila, inpanya pipausal kanila sintuhan. Aula-aula na piyakay nila rihadunya yung paghula-hula. Sarayaw-rayaw, alupun hadlaw kana-kana. Na, udukuluha bisalamin aminin. Palman sinallahu ta'ala sud na kamu patiatara makukanin. Way kahanggawan niyo, way kabugaan niyo, al-amnu wassalam. Kasanyangan iwan kasajahitraan. Di kato, piagnanay kasalamatan, ing kasanangan, ing kakuyakan, takawa sulang. Bukun kakuyakan, bukun kasanyangan, sadagbos sulang. Inaadlaw ka na, palman sinallahu ta'ala, udukuluha, sud na kamu pasulga. Amin, dianji ko kaniyo, wang niyo hinangunin marayaw, tangkisan niyo mangi, udukuluha, bisalamin, aminin. Salam. Kaya nga mga salam, welcome on kausindatungan. Dahil nga mga salam kasajahitraan. Maita, iagad mo yung salam di adunya. Way lingog sinatay mo, way lungog sinswara mo, way lingog sin pituanggaw tabaran mo, kaya na wala kaulima mo da mga maglilingog. Salamat kauring adunya, iwan hadlaw akhir. Aminin, asan niya nga. Mga anak ka po, amuad ting kakuyakan. Kakunahan na tuupihan. Aula-aula yari kita ni Hamasa. Nakumun, biyahapon ta ko rin tao. Bukon nakumun, sa naggumunin tao. May tayad to. Kaya lingkatan sindunya. Kaya sarapan sindunya. May tayad to. Di na umatukan iblis. May tayad to. Wala nila na iakadin baita sintuhan. Iniakad nila, kabayaan sin napso nila, kabayaan sin syahwat nila, kabayaan sin pikilan nila, nabiya sila sin papatasin Yahudi wan Nasara, waliyadu billah. Wala na iakad din kitab Taurat, wala na iakad din kitab Injil, iniakad nila, nag-isun-isun sila, unuin hikarayaw kanila. Ampay bari iman usug, ibang bari iman babae, yung sud nila na yung kabuhi nila, yung sud nila na yung jasad nila, yung sud nila yung katan, pakaradyaan nila, pakabayaan sinallahu ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yung kabuhi, yung sud niya pa nagpapanjarin. Yung kamatay, ramik kayan. In amal ni arum adlaw ramik kayan,
iniagad niya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na iagad nila man in kabayaan sin Allah ta'ala, udkhuluha bisalamin aminin, sud na kamu halawom kasajahitraan iwan halawom kasanyangan. Uno indihil kanila sintuhan may tayan biha. Paman sin Allah ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Inig na mo na rin kanila. Dahil ha mga tao yan, inig na mo ding halawang pangatayan nila. Impag-igiliwan pagyangki. Nga nakapu impag-igil hamasa na to ini magduruhon. Ampain sila ini, inig na sintuhan. Way tuputon hatay nila. Way tuputan haswara nila. Way tuputan na pituang gautabaran nila. In pag-igil iwan pagyangki. In panawag-tawag sin Iblis. In panawag-tawag sin Satan di kakitaan. In panaabit sin Satan kikita. In panaabit sin Yahudi wan Nasara. Magigil kita niyo. Magjangki kita niyo. Kaniyo mga to. Ampay bariman. Wa naza'na ma fi sudurihim. Paman sin Allah Ta'ala, iagad nila man ng kabayaan na mo, paman sin Tuhan. Hinang nila indakan, tiangkisan nila inliangan. Hiig na mo na impagigil, iwan pagbanta, iwan sinkatan, mangi ding halawang pangatayan nila. Ikhwanan, waja'alnahum ikhwatan mutahabbin. Biya na sila sin maglanggung. Nabihaon Tuhan, maglanggung ang kainaama, nagigil. Ang kainaama, maling katusugin ang buhok, mangyausugin ang buhok. Ama iban inay, magigil. Simupulong na kayo mo, mangiusog. Akulong nin siupuhan. Astagfirullahaladzim. Sini magbabaya-baya yaun Tuhan. Walladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Allahu Ta'ala in nagbutang harahim sin ina. Siya'y magbaya-baya. Maitom kayaon, maputi kayaon, panjang basal kayaon, uno kayaon. Sa kalipagwa, nagigil na yung amaywan ina, alam na lupa kayo mo. Nung sinina, lupa ka ako. Astagfirullahaladzim. Mga anak ka po, inig na mo, paman sinallahu ta'ala, dahil halawang sinjantong nila, impagigil, impagjangki, imasa na to, ini nagigil, iwan nagjangki. Imbar iman, way lamod. Naigman yung pagigil, pagjangki, halawang sinatay nila, halawang sinswara nila, hahinang nila, ikhwana, maglanggong na sila. Mutahabin, naglalasa kabayaan sintuhan, bukon naglasa pagkaon, bukon naglasa pagdirihilan, bukon naglasa katantan pakaradyaan, sagawa, naglasa sila, niagad sin atulan paglasa kabayaan si mahasusi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala sururin mutakabilin. Halawm sin sulwa. Dihil kanila sintuhan ng kakaya-kayaan. Ingkantil nila. Daing habulawan. Daing haintan. Nawiron sa nakakantil di bulawan iwan intan. Iwan musa, piagngan na siya dyan nila. Hinda musa, hinda kumala, hinda intan. Sakawa, sila ini. In kantil nila, bukong biasing kantil di, hangkangan sa dyan. Ala sururim mutakabilin. Mag-alupi-alupi sila. Nagkukugkuyag. Sabab, ingkantin nila doon niya.
Misan biya din ilingkad, kumangi da. Iwaning kukulangan nila riha dunya, bang mabut na waktu, kabayaan sintuhan, mig na sila rin nga kantilyan, umalup na sila pakabayaan sintuhan. Giyantian sin Allahu Ta'ala, pasarayaw-rayaw. Kantil bulawam, kantil intan, kantil musa, kantil kumala. Unin baita sintuhan paksindayaw kanila yan. La yamassuhum piha nasabun. Way ka na naman mulaol. Intaw na tuog, bang matuog na sa jala ulundari na kaulian. Intaw naglingkod sa siya, laulunda. Intaw kimaun mataod, leaulda. Adlaw susungon, wayron laol. Kaya nga sa babian, mga anak ka po, magtuyo kita niyasin pagtuyo nila. Lasahon na tuin dunya, hapagla sa kabayaan sintuhan, ang panato madaw hating kabayaan sintuhan. Bukon na to daw hatuning kabayaan na to. Yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana. Dauton nila, in karayawan di nga Tuhan, bukon di nga karayawan na tao, bukon di nga karawan kanila, kagawa, dauton nila ing karayawan, iwan kuyag, day nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, wa ma hum minha bimukhrijin. In sila yan, kapkal sila halawm kasanyangan. Nga anak ka po, yari dunya ni, nagbubuka-bukan taong. Wayroon na hula, imbukon lingog. Wayroon na hula ba inbukon aong kasusahan? Aon calamity. Iyan signal. Signal sindi na sila makada kabayaan sintuhanin iagad nila kabayaan nila na. Usog marayaw sa ako nilang nanaw. Usog marayaw ka. Ay iso nagpapanjari kayo mo. Nagpapanjari sin kaya unahan mo. Mga anak ka po, way ka na naman nilalaol, yaryadon niya, liaol na natug, liaol na nagkaon, liaol na imangi, liaol sila ng mangi. Ampain hay nang marayaw, bang mo iyakad, di kaulaulon. Dahil nga sa babian, imbar iman, tungod papardo, di sila magabsin. Way absin nila, may ta, duty nila patuhanis. Imbukon bar iman, hindi uti patao. Imastal, mang malayo-layo pagmastalan niya, lisag to, pamagbati na. Maghinang sinbaon niya, maghinang simpanyap niya, may tayad to. Mabuka, di karadjihan. Mabuka, kamainusan ninunok. Bang bihan, imbuka mo, suwain labi, imbuka mo, bang muri ikatunayin duty mo patuhan. Bang di mayaw yung pag-duty mo patuhan, dumayaw saan yung pag-duty mo patao. Maita, bunga sin karayawan mo, imalup kau sinda akan sintuhan, maramo, paantara mo iwan sin pagkahimo. Amo yan yung panindog simbar iman, amo yan yung papasupuhan ka to taniw sinuno. Sin Allahu Ta'ala riha ayat ini. Na, uno pa empowerment sin Allah Ta'ala. Kaya baitaan kita niuin siya maulong ibang malasa. Nabi ibadi. Parman si mahasut si mahatinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitain ummat musindua. Nabi ibadi. Anni anal ghafurur rahim. Baitain ipon ko. Baitain umatmu bitarghib. Simbaita kuyakan sila. Naimasa na to ini pasusahon sin amain anak.
Bang mulong niyari akaruning kabayan ko. Magbulan ako. Uy, wal ningan magtuwi. Ayaw. Kuyag mo na. Kuyag mo na inhibaita. Haulihan na inamin bukon kuyag. Mag-oo muna. Magbaita muna sindayaw. Bukon ngi magtuwi. Nabi ibadi. Baita inipon ko. Bitarghib. Simbaita. Ugiwan kuyag. Namisan siya niya astulan. Dalong na makakuyag yung baita si Maasyaon. Madto kita niyo. Nabangyan yung baita mo, matay na kamuyad. Luwa-luwa niyo na yan. Pagtako nini, uslubun kay hakim. Kabtangan nagdara hikmat. Amon tim kabayaan sintuhan. Amon ini pagpamung si mga bariman usog, yung bariman babae. Kauhan, tagupat ka dyan, inhalom sinatay na to, pagkasiwan paglasa. Kabtangan, makakuyag sinatay. Kabtangan, makaig sing kasusahan. Sakali kabtangan, magduruhunin susawang siya nakarungog. Nga tuwan, aun hambukis siya sinambuk tao. Ama siya sin Ibrahim ibnu Adham. Kahula Iraq. Sin Ibrahim ibnu Adham hambuk siya ring mga ulama. Warasatul anbiya. Nabisita siya sinambuk murid niya. Kaya unahan siya, yung ganta yan to siya mamisita. Kaya unahan siya. Pagdatong kanya si murid niya, bukon biya sin nakauna. Magdatong mon kanya, makulasugin baran. Kaputi kayad, turi matong mon kanya, bang biya sin bisaraka to, biya dagbus, maukoy. Sa kawain na rin niya, di matungman. Wala niya iyan, biya bakas kaw imukoy ati ko. Kaya iyan niya, biya dagbus kaw halawong kasambuhan. Kiuyakan siya. Nahinang uba, tinamuin biya kabtangan niya to. Amin iyan siya kaulong ni halawong kasambuhan. Sayang tuan. May panghindua akan iyan. Hindi ka ito. Misang bukon ko. Biya kaulong na halawong biya nasasakit. Na biya kublaan na sambilin tao. Na. Mga anak ka po, kabtangan niya tumarayaw. Yang hinduaan niya, bang mayan kau, pialihala sintuhan, bang man kau siapa at sintuhan. Mga tuwin maksud simbisaran niya. Nah, baita ini pun ko, ya kau nabi kahinapusan, anni anal ghafurur rahim. In ako amin Tuhan nila nagpapanjari kanila, bayang ampunun, bayang ulungun. Rahmati wasi'ah liman taba wa anak. Baitay sila, amin sila nakahinang dusa. Inulong ko kanila, inlasa ko kanila maluag. Bayang ampunun. Anni anal ghafurur rahim. Bayang ulungun ako, bayang ampunun ako. Bukon ko piapanjari ni pun ko, siksaun ko riya dunya'y wanadlaw akhirat. Piapanjari ko sila.
Piyaw na ko yung rijiki nila, piyaw na ko yung karayawan nila. Bangman sila magad sing kabayan. Rahmatoy, piyapanjari ko sila kaulungan. Piyapanjari ko sila kalasahan. Di ko kuwan simbihan. Bang sila magad sing kabayaan ko parman sintuan. Mag-uus sila pa kabayaan ko. Wajannatun arduhas samawati wal ard. In karayawan sinamuktaw, sinablang silang itiwan lupa. Ain tawiraw, lungkupan na inula Muslim. Kita nila marayaw. Nagangkop na sila. Ano yan mga ton? Na, bayi tayo ni ipon ko. Usugi bang babae? Bang sila nakahinang kasalaan? Dusa, bayi tayo sila. Bayi ampunon ako, bayi ulungon ako. Irhamu, turhamu. Pakaya niyo, yung paglasa kabayaan ni sintuhan, magkakunahan na kita niyo masanato ini. May tayad to, naglasain tao hakabayaan niya, palasahon niya, yung pagkahin niya kabayaan niya, bukon niya palasahon, magad inang lasa, iban sin liyasa, iban sin sabab sin paglasa, hakabayaan sintuhan. Naubos man yung paglasa, laugan nila yung samal, baka yung samal lang, nabangaon baka, ibang wayi. Uy. Sinindayaw kasudahan si samal, suruyan ko pa ba, aturan ko sin rahmat, aturan ko sin rijiki. Kulig kikon pa sin tao. Pila sinyan lang na, nalaw nang gatos. Nalaw nang pupilak sadya. Tagpirulo, imisanti mo nga. Kama niya duwang dumihil sumukatang gatos. Katunan nindo ang gato sini. Sabi hatod mo pa mari. Mga kumanabo. Taon pensukay. Na. Ulong. Hipapakay sintuhanin pagkasilasa. Irhamu man fil ard. Paglasakap kumu, amuin kamu yarihadun niya. Aula-aula yung kamu mano siya magkahaya, ikaw maglingog. Ay kamu maginggit, ay kamu mag ambulda pakaniya. Sa butangan niyo, impag kasi iwan paglasa. Bangaon mamugto isin lasam mo, maun kaniya, ay mamugto in lasam mo kaniya. Ayaw. Na, yan to mga tuhan. Uno pa yung sumunod. Wa anna ajabi huwal ajabul alim. Yan timbayta panagnaan, bayta sila, simbayta, kuhuguan ko yan. Naikarwa, bayta sila. Bitarhib, simbayta kabuhaan. Pagkabayta mo nimbayta kakuyakan, baytaan kanila imbayta. Makabuga. Unin bayta makabuga yan. Wa anna azabi wal azabul alim. Hisiyo-siyo. Hindi makadsin kabayaan ko parman sintuhan. Baytay sila. Insiksa. Dumatong maun kanila. Di pa dunya. Initial di pa dunya. Na mga tuhan, aun na saan pagkarungugan na to. Bukon hat karungugan, aun na saan kita na to. Sa wayra inu-inu sintaw, nangita-ngita sa dyaga magbasketball. Bangaon hula kakitaan nila, ianod na lang nabiyusong na mo.
na sila mani sa binianod na biyadin na, ay ikaw manghukom. Kabayaan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ikaw mamay tabiyusong na mo. Kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na yung kumugdan, bangman kauroon. Kabayaan niya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Uno-uno na yung jimato. Bangmayan kauroon na kabayaan sin Tuhan. Bukun kau kabayaan nila na kaagadamangi. Wa anna ajabi huwal ajabun alim. Ajabun syadid. Siksa makusog. Diha dunya. Iwan siksa sa kusog-kusog hadlaw akhirat. Kanda siyo. Liman kafara wa fajar. Pamanga sila nagpupur. Kaya ingatan nila aun sara sa di nila karon. Wa fajar iwan hamanga sila ng halipulo. Halipulo nila imbaran nila. Nagkakahagad sila aun nagpapanjari kanila. Di nila laong agaruning kabayaan. Pintuhan nila. Inyaddu pabayta aun kabuha. Kaitan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala nagparanabi, nagparasulat, nagparakay mo singkatan bangmayan kau ri makalamud hamanga liman kafara wa fajar. Bangman kau makalamud hamanga sira liman taba wa amana wa amila salihan summahtada. Bangman kau makakad, pamanga sila nagtawad, nangayo kaampunan patuhan, nagmalilla pakabayaan sintuhan, nagparat saya marayaw, iamalan nila hindi akan, iban miyagad sila hapamandu. Na, mga anak po, magkagunahan kita ni rahmatullahi wasi'ah. Magkagunahan kita ni ulong sa plag, bukon ulong sa jahalombay. Inmangi, sambil waran niya, rin niya kaingatan mangbiya din yung pagulong, mangbiya din yung paglasa. Sa namamay tayong tao, baya-baya na lang niya, sintuhan, bang niya kuri kalasahan. Uy, may tayo. Baya-baya muna. Piarahan kau nabi, piarahan kau sulat, piarahan kau magpaingat, may ta muri akarunin at tulan. Balikan na to, Nabi ibadi, anni anal ghafurur rahim. Wa anna azabi wal ajabul alim. Nasabiad to, mga anak ka po, uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, injasad na to. Ay na to, paibukon. Biya sinhinang sin Yahudi iwan nasara. Iwan simyakad kanila nagmain-main diya dunya. Na, mga anak ka po, amuyad tuwin, baita, pangadyan na to ayat. Mas sakitan ni wasihat sintuhan pa mga sahabat niya. Wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya. Itaniw na. Uno yan tuan. Tuway kau tatap halam kuyag. Maita. Vitamin sa rayaw-rayaw. Sulga dunya yung kuyag. Bangkaw tatap halam kuyag kabayaan sintuhan. Di kau bayaan mangigil. Di kau bayaan magmaksiat. Di kau mabaya simangi. Ing kabayaan mo sadya. Mag-duty na tayo mo pakabayaan sintuhan. Mag-duty ing suara mo pakabayaan sintuhan. Mag-duty ing pituang gauta baran mo pakabayaan sintuhan.
Jumlahan magjiuting kabuhi mo. Himinang sindaakan, yukuyakan, tumangkis dengaliangan, buka hamul ka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, mahabain hadis, kaun na to sa dyan pangadyan na to dito hadis. Ipat si mga bariman, warda bima kasamallahu alaik. Kuyag sadya kau haririhilan kay mo sintuhan. Kuyag sadya kau hapagbahagi, biyahagi kay mo sintuhan. Bangkaw kimo yagabihan dagbus, di kau mangigin, di kau mangjangki, di kau manginggit. Naginggitin tau bihaw. Nagigil. Wiron mabaya tiu-tiu, suway matao. Na imbari iman, yakadnin. Warda bima kasamallahu alaik takun agnan nas. Kuyag kau haririhilan kay mo sintuhan. Kuyag kau hapagbahagi, bihari kay mo sintuhan. Bangkaw kimo yagabihan dagbus. Dayahan inatay mo magtuhan. Dayahanin suara mo magtuhan, dayahanin pituang gautabaran mo kabayaan sintuhan, bangkaw rayahan na kabayaan sintuhan, dayahan kau antara mo iwan simpagkay mo. Tungod pakarayawan, tungod makada kabayaan sintuhan, iwan lumayo deng haliangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, wang mahinang imbihad turagbus, munjiat. Al-muhafadat. Hitangkis kau sintuhan, iwan palihalaun kau sinallahu ta'ala. Di mo na karausan. Hitangkis imbaran mo, di mo na karausan, palihalaun imbaran mo, bang wairuun tatabangan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari kita ni hajaman fitnah, hajaman musibah, hajaman bala. Waliyadu billah. Nah, kuno siya mapalihala sintuhan. Kuno siya matabang sintuhan. Anta isya alal imani wat tauhid. Suwaing kabuhi niya hapag iman sa bundan. Suwaing kabuhi niya hapag Tuhan marayaw. Sakali marayaw yung pagkaun niya. Marayaw yung pag-inom niya. Marayaw yung katan pakarajaan niya. Sumakali tungod pagtuhan, bukun marayaw. Kaya sarapan siya sim pagkaon. Kaya sarapan siya sim pag-inom. Kaya sarapan siya sim pakayan. Kaya sarapan siya sim katantan. Tungod pagtuhan, mapait. Way sarap. Di siya makananam sarap. Na, kaya sarapan man siya sim pagkaon, tiyagihan. Imbari iman. Kaya sarapan simpag Tuhan, tiyagihan makadakabayaan si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ano yung mga tuwan? Unin pa man sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maadya kita niyo ayat? Mataw din ayat? Wa ija kuri al-Quran pastami'u lahu. Apabila mabasa yung Quran, dumungog sila. Apabila nabasa yung Quran, bukod sila penmiyasa, wajilat kulubuhum. Jadathum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ganap, mangganap yung pag-iman nila. Ipagtawakkal nila, yung sud nila, yung kabuhi nila, yung kamatay nila patuha. May tayad to sa ipon sila sinallahu ta'ala. Bukon sila ipon sinakal nila. Bukon sila ipon sinapso nila. Bukon sila ipon sinsyahwat nila. Sa ipon sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Abdun min ibadillah. Ayan mga tuwan. Buwing kabuhi niya,
alal imani wat tauhid. Hapag Tuhan sa bundan, iwan hapang hinunggal sa bundan, maabya man hatin dagbusi karwa, ada il paraid. Tiunay niya in pardo, katan pardo, hakabayaan sin Tuhan. Tiunay na yung pagpuasa, hakabayaan sin Tuhan. Tiunay na yung pagsambahayang, hakabayaan sin Tuhan. Tiunay na yung paghadya, hakabayaan sin Tuhan. Tiunay niya yung pagjakat, hakabayaan sin Tuhan. Tiunay niya yung pagsarakap, hakabayaan sin Tuhan. Iagad niya yung pangadatan, hatulan, hakabayaan sin Tuhan. Munjiat, palihalaun siya sin Allah Ta'ala. Mga anak po, inikatu. Al-bu'du anil ma'asi. Lumayo siya rin nga maksiat, iwan tumapuk siya rin nga maksiat. Na impapatasim mano siya biyaw, bukon lumayo, bukon tumapuk, manglamukay. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man waka'a fi subha, waka'a fil haram. In subahat, naglalamudin mangi iwan marayaw. Napabila kaun limamud, ini kau marayaw madto pamangi, nakalamud kau pamangi. Dahil nga sabab yan, mangbukon da kakunahan tuod, ay nakaw madto. Sabab yan rin ang beta sin Nabi, hasusungon zaman, amunin zaman na to ini, mig siya rin hawain niya mu'min. Bariman siya. Makabalik siya pa ba, bukon na mu'min. May tayad doon, nakakadto siya pasuwahat. Wala siya nakakita mangi, nakakita na. Wala siya nakarungog mangi, nakarungog na. Wala siya nakaniat mangi, nakaniat na. Waliyazubillah. Dahil nga sabihan doon, ay nakaul manglamud-lamud bangganta. Kamay no siya ning karayawan mo. Nabangganta, tumaod, lamud ka, lamugay ka kanila. Yan to, mga anak ka po, na mura-murahan, matawad pa ini dito na sadya sa miabot din waktu na to. Uuhon na to yung ginawawaran na to. In pag-agama, wala kita ni upiyahon ni tansintuhan. In agarun sa jaruha. Parman sintuhan. Iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uuhon na to yung natay na to. Uuhon na to yung kabuhi na to. Pataalukon na to. Magad hapal man sintuhan iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi